bia on frɛ kra obetimi atena ofie na ofon so obetimi atena ofie na ofon so wada no do app na to ofon so ye frɛ app no eye on corruption eni a edakata hye no poye so eye on corruption app ntie no okɔ Play Store unya boshem eye on corruption be yaba na wada no dem say be 20 something megabyte na wada no do dia to phone so ebia se katasha ne poye bi na ohun se ekoso a na dwumadi a ye die nyina katasha ne poye ma ne bo no ni nyina ya adanse nti amane bia obabobo bia na so nya adanse de tachire so ebia mo se katasha ne poye ko ho ebeti ase yi na se de be ho ebeti ase yi na se de be omutimi achi hu ana mo atima bo amane na oman no atima pima ko anim na sanem di kan no enye yankwa ene yedi dwumai ye ni NCC madam aba ye ni NCC na unse NCC no eye amanebo ene nkyerɛkyerɛ ene omo adwuma titru pa eye civic education no enti no se be ya ekina bi kra no project kra kwa wie a yenka so ye project nasa Ghana sa intino adwuma no yento aso intino ye ni NCC for ye intino NCC for se project no kra kwa wie a NCC for ni ye social auditing club no egusu edin sa so egusu ye nkyerɛkyerɛ mobilize wom egusu e the pair results inti NCC director okay ye say obi nse troro e matwa mame nanema NCC director no so enkyerɛ kakra Madam Mariam Adwumawura. Okay. Abin say apomo ye. Yamia do. Okay. Ede yamia se. E also fa kakraka ho yan ansa na 90.7 FM. Question to so. Ana also over to yensem no so. Oh, say omo hyase adu ba bi. Enti ye district mu dey na Ademaba district mu. Say GII ana say CDD for na somewhere last year omo contact ye say ombeso omoti committee BFN the social audit committee na botaye nte dem tabodi ni obi edi kan aka no ketahye ho nkyekere na afi kwan be fa so aye betu ketahye ase ti na ma omuntu saa na mo nti omo contact yen no meka yen na meka directorate no Nkoranza South na neje se me wo mu ni se Ghana ha nyina akwa project no district ni ye 8 pe na oba bunu east ha so kra Nkoranza nko na almost selected yen ka ho nti say ye privilege celeboni beka no akwanya kese na aba e dia man Nkoranza man sempanyimfo ebetu sa na mo na omo de yen Nkoranza man na Nkoranza South municipality yaka ho nti botaye no anase de nti omo ba district ni say omo beboa matimemfo anya ketasehya ho nkyekire bi na afeso ya boa atu anamo sede ketasehya e fa ba bia no it's me to anamo atu ase wom say entimi nya 100% there but at least nkyekire a ekono ene dwumadi a ye ba bedi na beboa ma to a large extent and yetimi abre sa issue no asinti busa me abota ya omo de ba district ni na ne say ye pese ye kotia ketasehya me that okay na yo enye Nkoranza kwa na yenam se na madam director aka no ye adwuma ewo 24 districts all over Ghana maka Nkoranza ye baako na esa se ye adwuma ko miensa ntino ya chemu miensa ntino Ghana Integrity Initiative ye adwuma ewo 8 districts CDD ye adwuma wo 8 districts enti isa ye kase CDD omo voter region near there and Ghana Integrity Initiative Yaban Nkoranza ye team no so ebi ewo Eastern region GACC Sabri GACC and so ebrimu nam Northern region near there enti ye 24 districts na within 2 weeks. Oh okay. Aye nkyerɛkyerɛ na ye message ni nyina aye baako ye nyina ye nka mom na yamwa ne yanko into katasishase na wow se yaka katasisha empembi no na yeni to se abemufo ana se district benimfo nkwa na yaka but
any politician 90.7 but over no driver ni wo twam o fa red light mu na wo si from no odi bibi a share license mu e dey koma police ni no wono so ka ho woma ifa adwamu ye ma no ne ye nuanu ma e wo marketer ye ton gari na olonka no ye de yabo ase yabo ase ni na eye proye so te ase because ye ka pepepe yo any integrity a ye suban ade a e wo se ye te ase se ye nyina na so we ho but esan se ye pese ye mind no konkan because ye de ho ye gi independence fee 57 base ya de ho afoforo kata hyemu ne ade ama oman ni si apene oman ni nkonanim amamman a ye ni wo mu si so ana so cry ye gi independence eji awo mu cry dodo na ekọ omanim die ntina Ghana ye ntimi nkoyanim esan se Ghana de tikan pesem nkuminya edoso de tosu mienu obia pese wonya no ho yesi obi kakra yesi ye kan se wonni sika ye bo efie ye bodwa ana se ye free ye biti kra ye mfrobi wase wonni sika wasem so but it should not be so that as ene just dey hu kra se kra no ene aye amanyosem a sikasem egura mu se ye beto obi so aba just wo tuetue ska ne nasefo enti wo bi wonnim die pa e wo nyansa pa nko betimi aboa na oman no akodanim wontimi emfa ne ho enhyem esan se wo suro se anase wo niska sauti ase enti woni sika enti no wo kire na dwe a enye yie ena ama ya manyosem ni ade no aye bibibi e wo ho enti no ene yegusu ye ko Fourth Republic mu ya sesa aban ya sesa oba aban ya sesa aban but the problems remain the same. Why? Because yen aman for na nkasa no yenya anuhu anasa yen sakra ya dwen what I say ye obia obenya opportunity bia no epese wo gya no ho dakro entrecha ye ne se yesre se yema omani mu eyeyie ukọ aye ye adwuma bi ewo aye Copenhagen ani yehia papa bi na yehia no a ye ne enkomomu no so one de ne tax na katua kura no more than 60% eco tax mu no na katua kura no 80% co tax mu a emfa ne ho esanse ne mako school free wonya ya hwe free edan odem otue bibi kakra bi we Ghana ni we Ghana ni pa Ghana ni awakotena amanone wonya ayi ni na dan odem free inti na katua no wodi to aduane ni atare a wo behye na wodi kakra ma ne fie na inti se yeso ya kikire ye man no sa ema ne yeyie a anke yempe yeka free education na yeso hiafo ma nyina nya opportunity se won be ko school enso obetini yese nkola ni nya aduane ni ye aban ba foforo ya oba foforo no so buffer stock aduane bi wo ho enti yemfa nkoma nkola no ejiri se ye nyina hu bi social media okobrane asoa enuane na ye de mamofra no egu Benz bus mu de akɔhye nwira mu ama taxi de ko ye Ghana fo no we enya politician and wo ye your mind munipa for my munipa and wo ye we na wo ye we awie na wasa akogina baabi se Ghana emu ayede wan na ma Ghana mu yede ayemene o enti san kirekire ya yede ko eye district ade no said the monday obide to free ayi to join ade ayamunya response man for free oh etutu na free ma me ma o fatu hu bi ye sa kunwe kwade ede ye ko baabi ahu na akwaya se Ghana ha no wuti se obi kemu katasisha I just see a dear Jano. And I say, your funny dear.
yɛdi yakɔ yɛnyina ya yakɔ yɛde ho afoforo kata ahye no ana ya bokro no na ne nkyɛe mu no yɛsisi no ɛna ne obɛte se wɔ kasa ana sɛ na de bi a wɔ sɛ anka ɛba ne hɔ ɛna anya ma yɛdan ne kwanta ɛna obɛte se na manfo to yɛkɔ ayi a isi region ɛkɔyɛ ayi kyerɛkyerɛ ɛna yɛde number etugua ne yɛwɔ ɛna ɛyɛ ekuafo bi 1200 farmers ɔmo frɛ no na ɛkyɛ sɛ ɔmo plantation ɔmo farmland ɛna yagye aban ɛde ne nsa ɛto so a wɔde ɛbɛyɛ mmefuo na compensation na ɛwɔ sɛ yɛtua ma wɔn no lawyer ni a wodi wɔn anim ɛkɔpɛ compensation ɔno so ne saka sika na ɔda ne nkwanta eti wɔn frɛ yɛn ɛne yɛgye asɛm no yɛgye asɛm no ɛne yɛde asɛm no kɔɔ yoko 90.7 yɛdi akyire a sɛ ɛbɛyi kasa yi sika no wɔatua mu almost 80% ama akuafoɔ no 1200 farmers so na deɛ yɛka ne deɛ yɛfɛ ɛwɔ ɛyɛ yɛ adwuma yɛ steering committee ɛwɔ ilac no so ne sɛ all the accountability institutions say your police was so yoko was so FIC was so trade union shraj well about 17 a year accountability institution auditor general ni ade omuna e was police ni ade nyina e wo say entino say cases na ba say na ya shisa omu fe ni agrokra omu I mean there are omu a enya akukuduro a report omu ma ye evidence no did nipa bebre enya anagana fo bebre enya results wo mu so that here nti we no kate across obia say we MCO we coordinating director obia ye be charge mo be so mu obia whether in fact obi ya na can dey go you say you found whether you are a short man, tall man, a fat man or slim man. Ni here ni say yedi katasi share di wo na wo enyina so say someone make them ade baako a ya bokoko ni say yem fan settle scores. Enti say bia obi ebia no kranie wahu se nipa ni dibone na ebia nipa no we na bedi akire wonim se yeyi nipa ni free ho a wo na wo be hye ho na wa hyeda na wa be report wo be report a ye be handle corruption component no but ye be man anso abedadi se also you engage in conflict of interest enti no se wo ba ye pese wo ba no wo de akoma pa ene no kredie ena ode beba men ebia se wahu se ma ya kan se obi ebia wahu se wona obaba bi nam enti de wo be ya wo be yi na free wo deal with him ne no be no complain. We don't take that complaint. We don't take complaints are here tainted with conflict of interest. Enya personal score your mind no ni nkan ko complaints any yepe enti no se ampa se wahu katasihye ana boni bi koso na oba be ma complainer be ma complain no but membe hwe nim se ye be ye hwehwemu na ye di aboa wo da bi ye nya ne sa ye de hwehwemu no enti ye dwuma ye ebe endi where ye hwehwemu no ebesi na afi competent authority say prosecution wo mu a competent authority a prosecute yen ko yen hwehwemu enka say sa na bia ya my recommendation say sa dia ene only way for asimesi because asimesi na dey report by and dey to sumi no wo wo dey report na ba no anonymity ye modin e wo ba bia oboa eba ye hwehwemu a ye modin because one ye mpese akina bi na obi ubefa ho time na obi akohamel because wa be my information ba say information bi wo so a ye unkwada ewo ehwehwemu mu nti no
wo ye kasi jane saa bi so a na bibi wo enti wo de be yi asute wo mo bene wo investigation mo be investigation wo mo ye wie na ye hu se o bi a se na wadwen susu wo no enye saa nete a eto bi a mpanin kura fro na ye tufu na akire so o bi a enye saa nete na ye nkire ama wo se be ya corruption and you can identify the corruption ye kura no ye sansa training investigative journalists one more sometimes one more preliminary investigation. So what I say, one preliminary investigation. Now, say, hey, sir, we cried the crowd back. I cried the wetch the crowd chaining. Sir, yeah, the a pussy for and now Yoko and now FIC and now say Shraj and now any baby. Remember a typical example. Obi be years to say FA a year or say Bekaya, penny pompa and what da a year. Public procurement ano CEO obi be my tip off say oko any the investigative journalist the to so ye hwehwe mu say na 90.7 FM papa no wati company na say wo ye can say contract buy contract ba no wakoji contract no waji contract na no waton contract no amobi fro no wagibi me wa no so wo na nka wo dani mu a wo se nka wo regulate wo ma no kure die eba eye aban contract mu wo so na wo ji contract e dani nkwanta na se wo toni nti ye nhwemu a ye hu se se bibi wom no na ye de ko dani shraj so ye nhwemu na o mo recommend se ye nyinadi ampa aban yinadi eno akire no the criminal aspect no so no ye de kodan office of the special prosecutor ye kese wodi oda court wo nwie asem no wo mu ni nwie sort ya say nipa na wo be ya so be sit there me kra me ye adwuma oje a minim no be sit ne asem ya make di be mfie num ni akire eso me di adwuma oje a be management ho eso minim nipa no minim ni din minim I just say, minimity, a year old the penny no any elect officers no pet and no woman almost no by mra any they cannot disclose obia obema information. Na Adea baako so a oba ye two for no say member my information na e china to radio so anasa wonam na o de me asa also we be ma me train bibi kakra makoma information ye be deal with yes oba ye yes afutuo no ene nkyerɛkyerɛ no e de ma se be ya onso onko esanse katahyehyɛ no ne koye no e obi anu aduane o obi business obi boni a wodi a wono wodi sankwan no enti no ukọ na ukọ esa na ni bebre o wan ye pe enti no ye oba ye nkyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo sɛ ye modi nkyerɛ obi ye mfa wodi ana wo identity entuga enti won so no me hwɛ na wan fa wo identity in fact ye wo another radio program bi kura ye ni CD ni GACC ye friend corruption watch se munya bi etie e wo ha corruption watch no eno nso kura ye nkyerɛkyerɛ mu se ye investigation na ebi wo ha ye de to so sort as all these platforms are ye wo nyina no wa obey complain no ye molding and asem no affect and also ye di asem no na ye asem no say ye hwehwemu ni ade nyina na ye de uma competent authority na say po o pese ye nya lawyer for more legal aid ye timi sre legal aid for so wo mo a ye de yentimi yenkokot ema na mu ye ma legal aid for yesro so mbe boye a omeso ase sometimes kura no a lawyer for wo ho a omuso ya omutimi boa yesresre bia se ometimi adi wanim na foto obi wo ho a legal expert advice bi wo ho a nom de ama obi o pese obem obi uzo brem keke we di kakra mi chabodi de no tere mi chabodi kan no nipa no baba bo amane a kire no wo mu se nipa na yenda wadi enkyere but sa nipa abrene abrenye no bedi ensawosro tere mi kan no dwumadie na yedi na dance dwumadie nti e bia ya yenhwemu na du stage we wo se ye pe information bi recount ye no ebedi ensawosro abrenye na tere be ya betimenya evidence e de ata
case na yɛde akyem mede bi ɛka Mr. Body example ma no Ghana Integrity Initiative na ubucha sɛ nti amanfo ɛba be report ɛnokre amanfo enya kodu be report na enya results so the mom mekai 2017 former president Akufo-Addo afoforo no obo obidin for MC nominee one of the districts enya de betimi dia tudwa obo odin no ɛna etimamuni bi hu sɛ nipa president abonidi no on sem fata sɛ DMC if they no ono no fi sɛ so onya sa akonya be DMC ya obetima ye no ma bi a emboa district no based on his past records tinipa no so de eboa ne sɛ na agian ya so akodi dwumadie bi awo sa district ni mu enti sa elect numbers ya mede tu de ya na o sa numbers no ena utu ho na mo na ofra elect office eboa mane so se nipa asumasi ohun se no ma bi wo no ho a obedi MC anya de beboa ena elect office so esom ena omo statiso mutu ho na mo elect office timitu na mo ama ne kodu shraj we na shraj so timitu ho na mo na nipa no president abonidin ama omo di kan ayeso mo confirm first confirmation amaso I said want to go to second one want to go 20 I'm say second one mun na shraj I said two na mo actually after that no why primary investigations no within the district I get that evidence I don't see any panel they report here no shraj to one more enya enough evidence ultimately make a case against that person it is shraj actual letter a comma president nanka almost said bondi for the last time 90.7 FM or actual letter comma president based on ABCD inti any pass mercy if you say was already done a nomination now we replace with different person and pampa certain president will do a nomination based on the report shraj the man inti adwuma na elak itimi edi no iti nipa na entima ma MC okay based on the report na shraj the comma president no 2017 nipa na entima ma MC my president will do a nipa no replace with different person nti enu bi no say unya saa openo if say nipa na ohunu say o etima muni ohunu say nipa no dwumadi bia wodi emre bi no say ye ma no kwan a ebi oba be di de chance nti oboa amoma na tibetu ponti ni nyina na eye openo ene akoma pa na ye etima mufo no ibenya obi wa otimi ka say o mekwa mekobo mama na ekra enko ba bia na katase na ene po me ka say mekwa one of the shoppings shopping centers okumase na mekwache sata covid by na mekwache ilaka yibi na me de kose omonje enguo na obi ba ebia obitima ayi mekwa shop ayi no and I said the supervisor na obutam na a young person that is so na adwuma we na we I was shocked adwuma we na I am say Adea no na nti we adwuma we say obi more of 50,000 say just adwuma we ya it's so ja am say Debbie na am say to wo branti unya 40 years adwene o wuti the better na o na tumpo afi no ja no hemani nti on say yenya sa adwene so we ko kakra en ko ba bia nti no nti na Ghana Integrity Initiative no ye sha manfo nkran say a project ya service European Union aso Ghana Integrity Initiative no CDB Ghana na Ghana Anti-Corruption Coalition as no we say nyina ye boa na de ho jim at the district level no so ye hye timamufo no nkran say omunya sa kokudo no ye be free ye be cha ye be ja you know a leaflet bi wa ha nti obi wa bia ye bo numbers no so no wa antia no pese bia na besre media for you say mo so mo fam honjim na mo so mo nkoso embo ho amane bia numbers no kona mutima announce kra bia mo ye program wo de from be some second mo bo numbers na no kra be tima jinja amanfo mo motimetu na mo abokata hye no po ho amane e dia chene Nkoranza ha no mo office mo sha se mo nya case Nkoranza started our first training no ye last year and no ya said nya opportunity and education no nti afena ye full up training and nti no na training we na e ba be hye
group no be show mo den amo motimi efri hoko no omo mombetu anamon akọ edwom ne public places no akọ bodawuro no wa mo na beko NCC ka group no social auditing club your social auditing club no your NCC na facilitator and your NGO rep so your media rep so your marketing the first time no madam here selection I'm saying any madam be do home come your media rep so your youth group your other your PWDs into also a cut across tell be ya ubia benya konya nti say ebia PWD form or rep mo so obi elekata ne poye di omu nipa bia obutuma bo amane e de ache omo ha nti omu call out na koye education and sango fo nya be ko bi tell be ya manfo ha obi wo boka so na ye kra no say de sisi nti ebia ye nya konya nti me bo amane obi a rep so edwumfo ma e rep so and your Muslims groups report so your so for local council of churches omo de dewuru no mobo yes dewuru no mobo e kira manfo yes yes it ye bo dewuru no omo bo dewuru na ye de numbers no betudwa abrebi omo kwakwo dewuru bia numbers no be come omo betudwa nti ebia obi de kata hye ne proye adiwa ana ohun so obi de kata hye ne proye edi obi a we dance ni a obetime afre e numbers yi ana say at the public yi ne kra na at the public gathering no kra no so bi wo katachen po ebi obetimi abehu mu bi ebi NCC director ana say groups no mu bi obetimi hu ne nchen mu be won katachen po adwumade ne ekonkonsa adwuma enti obetimi abehu no ba bi ebi a say ni na waje information waje details no na Ghana Integrity Initiative on this project no yetimi etu ho na mo na etima bo ma enti say dem Mr. Bodi kan obi ton kate when is any man no bonny ade no to like what pay or the boa to no man page akosoro you go adwan ne say you know a share mama but kakra bi negum eno no and they say NCC district level asem and I know so once mu here yeah NCC as a district level asem but you see me dey know you am fato okay but the case pa filling station for instance obohune ya ajoso ye pump no uto petrol saying would you go ka wudru ha ni here na show red in fact they report to our filling station oh yes ya report be me ya the standard board this also my ya chisancrophone ama ya fine wo da so they say aha enti no standards no bi so age wasase 90.7 there be biaji wasase wanfa kwan papa so eno no enye corruption but ubehe no na waji wasase no wo wa register but no so afa kwan koti kwan so no wa register na ebia obi wo lance wono no woye den wajisika eno woye den woye sa registration no and who to me report reporters will be aji wasase you better share the corruption angle na corruption aspects na wo mu no okay na yatwe enti assembly safwa to be assembly pono sanete enti ubehu se ebia obi the case beba ebia case no the beba no uhwe ni straight away enye corruption but ubehe no na corruption efiafia other incidents are isisi ye no corruption into obi dia asase beba Sompa FM ubehe no na ebia ebusua panin bi anaase obi woton sase no manipa ekeka omti bom saa south ase nipa no eko police eko report wo police station ebia enkosi babia afi wo be ya hwehwemu no na ebia obi kra wo police station hɔ a ono so other interest yeah hai nantwisem na ha adwen wo obi nantwi abawe wo nema na wo police station wo bo charger enkosi babia na fulani fo na tutu scam police fo no na wo na nantwi abawe wo nema no ya be chi wo de watum omo kaka enko babia nti ne saa no wo evidence say wo mu tutu ska ema police fo na utimi de case utimi report ema ye hwehwe ye call baby na ye nkyerɛkyerɛ mu no am say azita chimana kwa baby ye nkyerɛkyerɛ mu say na ya chi obi
na nipa na yache no ye request for bail no yes say what the bibi kakra wo tua bibi kakra fortunately sa dan nchechemu no na police commander no wo ho was sorry said it no enye no kre na it should not be done enti emo ye police commander na kasa ye nchechiremu emma ehom say bail ye niska enti wo bia wo nipa bia wo ho sa da no wo fo say yaji uska for bail no bra na obedi akire ama nti one solution by enti ye bail ye iska there be bail ye na sa nipa bi say sa afo na wo mo gisika no sa hwetwe bi wo ho a ye de ama enti no that is why we are here we de ye nyina say de meboa Ghana fo nyina say de so who say corruption bi koso a wo be frɛ na ma report anye amino ensi wa anka ne yeda so bia na anka yeda so won kwasumu enti emre bia no ye woni pa bia wo mo no ebetu omhu asi wo se ne yaka no eduru mene wo se ye be ye bi na ye de ato aso enti ne se meme ye mafamu de na wo so wo ye wafamu de na NTC director ye na afamu de obi ye na afamu de papa Kratia or tia yana fam de papa o chinchim computer su yana fam de ne ye ko ye kasa se betumi akokata hye ewo oman mu a ji se wo so ya no pa na wo hwa ahwehwe mu a do gina ahwehwe mu no wo behunu wa ahwehwe mu no wono yana fam de so bia yana fam de a ye betumi ago na yana adwe se wo emfa me ho me de me na me sorry am come fum and am sorry am come dwom enti emfa mo o de Israel de se masa amba ba ya ye bo na wo ko hospital na ya ka se wan fa bibi an hye folder ni mu a wo mu nhwe wo a o bo ni nyina kan obi aka obi aka obi eyire ko wo yesi ji se o to moja yesi bi ni ho but wo kura sika de o menya bi ama me wa moja tu yire wo be hwe ma yire na wo enti se yensia no ne enkrofu ewa ya sabia enkrofu in fact say kura dia yehu a ko say mochri ubi bi film na akọ mochri abochri man back je usika wa ansa no wa say be emba me na aba so wunnim na say wantua ufunu be da hosa na manfo de omo tua no na omo fa omo de enne me say me na say ya me tia say be me rekoi se kanya accident 59899499 kaya press an komodiwe corrupt enemy be wahi so about to anamumpi a enye ye yamra no a ye de hye e ka na ye tie sompa yes mranem kwa na ye hye adwan me so me ko hard ba da ye si normal na me be normal course ye fi ni ko ya arab ni be me records ni na be ya kwan so hono me ho sekra e di merka baba kutu o kwan ne mfini kan ye firi ni fa e gine ni firi benkum e gine nke na akam ye mo wonte me de ta arab ni no hausa kata na me de ta no ana wakata se ya hasamra e wo man ne mo se aburo no ma kra na ye mo abi a mo fie ana aburo no ma e wo soro kra e na fom it is all never we have mistake na so kom okra ya da sentence so life imprisonment aduma we no nye ni na te Ghana hanma president Mahama Perezi kan dia ya dia no na eka ya dia no na eka corrupt obi be corrupt ya chinwa mata meti ni tie ya dan ka wa so ti kura ba kan o ni tie ya mo pa Ghana corrupt ya chinni pa na o ya be no ko ba ni o de mo last minute no onu ane dia adventure of process ya create this that am okay enti wo susu se kwan be na de be faso a wo susu se kwan be na mfa so nata obi ya corrupt se yin tinwa Sompa ko ni na jepa de o ye bia ni ye sisi de mo o man no na ye ta sentence no aka okay nti to wa aduma na eduma aduma bi na ka ye ye ta de ni ye wa nti ya pre bi fu prote wa mranti ye ye enya akuto mata ni panu
Okay, Martin, Alaji, let us see. 0598-994-994. 0598-994-994. You can't corruption once. GI for her. I know this uncommon. Enti, Mr. Body, Mammy Missa say, apart from some mobile J Nipano Ejapadieno. Okay, Mammy Fawi. Hello, good morning. Hello, good morning. Me fa cho odin ba bia fafi. Yam fini ka tafin ka dai lai. Yo, jam fi enti. Ni ama mencha na pe mo ba Sompa. Corruption no. Me nyi bi na corruption bit me yai because ye constitution na nkasa ye corrupt. Ye constitution na ye bi bu o man no. Tell no kana president na wetu ko e bi mi ko anya dan enche wo mo. Nso wo be kompa na sika na nipa na fa. Enso ye the constitution say we ye panyin say ya sa adie we say otimi planetary ho ibi parliament obi MP na say wadi bone na say ye kwachena kra ye say na say wo pia the common speaker na speaker makwa na eri sanye ma nyina ya bia emwa ye nyina ye ni fa ba ko ti so bi din kamone ya say de ya ye do obi fa sa amra kwa no sa be na ye do obi ya ye den efa so na ya nya me sa na ye ko ye say nipa bi ye nipa chen bia adwuma teti aga na ya ti wo sika kora na kunyipa adwuma na wunya lawyer ye betima hwe asam na be te na kunyipa adwuma na wunya lawyer ye betima hwe asam na be te years but kunyi sika na hello mini audini ba bia fafi adwuma pa chawo ni na ma san bai adwuma ye yesu su nyina no tam je ga me te ye ye adwuma asa je tagi Ghana ye Hello. Me ba cho odini ba bia fafi. Pacho friend Yusuf make a separate 2000. Yo, Yusuf you. Pacho, em say last year na menya for today. Na me pasa me ko Adea Sompa. My name saying Nika sign or can make you 25,000. And I make you 25,000 na again. Actually, I'm going to go to Abidjan. Then what na made the mefa company what na mefa playing the ako. Na me kudru for na omoye unit to when jama mantinya na me samba back. In that case, make me a report so ama refer me to come and answer that case na the income. Okay. Only you are no. Okay. Nti yeah the course no be sia. Yes mo ye bre no have been ti. Yeah na sorry. Nti Abrante question ye best no will bet me on report to on fre 0800 sorry 0800 100 no 1 year 1 fre na 1 man full details na will be oha will be tunufo and you know yes obi a wo corruption related case and corruption cases be say ye dey do say we want one dance and say you know what dey yesre free number no 081000250 na obi ene obi din komo na wetie details no na afi onya details na wo betufo say a case I ever taken forward or no be din komo say yet to mean taking forward cra no a wo ma wa kwankyere ba bia obetimi dia kwa because case bi wo ha bia na straight away criminal I was a police for ebemu bi wo ha case bi wo kra na sometimes we be cry efre awaresem na ya tuomfo na ya kire omo bia case we odi be call police boy after ya omo hwe awaresem ne fa dopsu na de na no mo hwe ye be direct so say po po na usuro say wo be ko na e wo say ye frɛ wo mo na obi hwe wanimu ana obi ne wo kasa ye boa wo sa de wo sa mo ano enti wo de wo asem bia na ususu say ye proye na katasise either say wo de wani akohu as a witness ana say we a victim ye de adi wo de yes frɛ 0800 100 250 okay na ti say I jamfi ofre na o ka say
constitution yenye bi fa mo pushi ɛno nti na constitution review commission ɛwɔ hɔ wɔn yɛ ho adwuma sɛ gyamfi ɛwɔ ayi bia wɔpɛ sɛ wɔde sakrae bi a wɔpɛ sɛ ɛba megye di sɛ wɔn aso ɛwɔ no obetumi asɛnde obetumi asɛnde atwerɛ letter ama wɔn meti ha me ni contact ne deɛ nanso metimi ahwehwɛ na me de ama na enti Jemfi frem a na mo nso mo de ama no ɔtwerɛ nkɔ enti monya case bi a magye nema no nipa na corruption magye ama yɛsan de na tumu ana mo de ndie sɛ mo bɛgye no nko a yɛ de yɛnye yɛ de yɛmfo bi antum yɛ de yɛ refer to the appropriate authority. Okay. Yes. Say Yoko. I say be a Yoko and special prosecutor. Exactly. No mono akudi hunjuma. No mono so mudina sa anye ya mudi money dey. Oh ye refer ye nyayo say ye case na mudi abre. Ye bie file eto ho. Ye di akire eto abi kura na obu ho se o me aba so e bebe kwe omo ye nyuwo mu ni papa yes okay o de fa fire so nti Yoko ehia bibia afiri ho a omo frɛ na ya frɛw na ye sana ye kana between na sa kosi say ye be close case no ye be resolve case no na ye close case no complete nti e bi na me ma example ABJ case no your special prosecutor eguso handler court amudi ho asem. Okay, Mate. Obi Mia yeko eba be ko de meka twa to ni se katasha ne pro adwumadi edi no enye Mr. Boateng ko enye madam dufie enye obi ko asede nyina asede o se nyina ebomodin ase yede ho bagim na yaboa na yetu na mo abɔ amane efakatasha ne po ho se ne sa na se Mr. Boateng kan no bedu na bia ɔkɔ hospital na enam se yentimi embomodi entu katasha ne po ya ase no ɔkɔ hospital na bia adura de besi oyire ana oba ana obusu ne bisu no nurse ni no oje katasha bi ansa na wa nti se yitimi tu sa na mo na sa na mo ni nyina sia mete se obusa se esa no mo ni nyina etu ho na mo Ghana Integrity Initiative your project ba ko ye central region eno no a sector around education and health. Oh okay. Yedika aye nhwemu kama aye ho report abane sa no mo ni nyina na yesa planners no physical planners no just say woman bibi answer na bibi aye katasha ne po ye fa ensasesem hu bia obetima fa bon mane na bibi aye katasha ne po ye fa ye health system no and education so project ni ye central region but cat initiative for money obobo mane eso e gina so atu hona mo and toda obutima bo mane a emfa katasha ne po ho eso timi tu ho fo because the last 2 years obobo mane fa eno na enye katasha ne po ne fa ne ba ho asa obi fefe ne ba eno timi tu ho fo e de che ebo na ma ma bibia ya kama nti etu bia fo ya na ehwe bia nkran se onya sa akoma pa na ene ope na na ontu na mo bo amane na omanga na ntimi konkan. Okay masi ada Mariam participants na me bi ma ko through ho no de enti e fi ha ya ko na ya ko to training so amugusu ko wie ne oh okay ye ko akunti me show bia o ka ho bia nkura ne se nyina ye nko hia wo ho na enko ye dwuma de ne ma ne nye pe na ye no so ye na enura ye ka ho ye sua bebre nura na ye be hia sua ne ma bebre ye bia wo bia no even to na mo kakra o ti bia no so ye wa se ma call workshops bebre ko abrofo nko a nipa no to mo te brofo no mo de brofo goma pampam to ko no de course na sa wo keka na gire bo be no mo do mpa ye nyina ye obi a no mo Mr. Boateng kra na enwa o se mostly se wo tena nkran no ne ade ne ye yi a o kasa o hu de be kra bo se o tumi ka brofo na no bo sa katwi be no na otumi kire ne manu mu a mo bi I believe say no bi oba bi ate ase audit ayi no
you know buying and now my audit work open so school no na de onya nkwa enti omo ya de with that explanation ba fem na omo ankasa omo tumi chirechirem mama mfo te ase na utumi say assembly system no omo de baaye no na Nkoranza utumi say ye ho akire ye because and run and 70 BPP I think say it's left with the media to follow up on that and until and run and I'll plead with them so I think the media involvement I think because most of the education we no media ne be pushy and in Ghana and say you say be more pro but omo kwa na wo hi omo on your platforms because omo na omo ye disinformation misinformation when you bibia o no Madam Maria juma be dey kro ma nyame nenim kro no bo no so wo hu we anti ba so no ba meeting say bi na fa ohu no kre no odane ne dia at the end of the day no unim kwan a wo de be fa so and no media I was so impressed. I learned a lot na ehia pa say it's a program say bi no ye beto ato so amanatimi akoso nti me bom panimfo abaso say Santa program bi say kro mo ye kra ha kra oba kra dey go from Accra to this place na adwuma nya agudie but omo ba ye no tum say the omo ba ya ankasa and just a project, but almost bass in the public. I was so impressed yesterday with all the workshops and Akoni. We walk up for Matthias here, but rock of your market woman. I don't know be a school club. I never could see another man. Come to school director. Can dear mamma in Krumania meaning him to Yatemabo? Well, don't want to school director now, Kakabro for bed and what? Bed normal breaking your man down. The beer, what I don't know was and run a school. Antino, you better massy. Now the Kenyan said the follow-up feedback, I will say he insisted all together. Say, the number you to join. Are we getting calls because can't challenge now? Kessie and Minnesota baby, but the how won't power the order her because we are serviceable could be as here. Uncle baby on Teshe and so say radio. This almost the wrong information. She need say Kim. Hey, when you go to us and no other. Until almost I see Yakwani educate to my money. So media mebo mabasopa media mani aje ho anytime bia nti mama say I'll carry up the news to our crown or our radio stations na amanfo hu de course wase be da se adwuma. Okay, me dance. All right, so GI for na ye no mo edi nkomo no ye de mo ase Madam Mariam Dufi ono de ye ne na tikuru mu oye NCC boss e won Nkoranza South sanso ena Mr. Michael Bodi and so by Mr. Osei Bonsu Enin or Ashanti Region Office on also Ghana Integrity Initiative on also Babekai home Ama BBI and Kanko. All right, and then so Nemo T numbers, na also for Dijuma BBI also corruption, Hunsen Biano. 08001000250 MTN no 08001000250 and no MTN ofra ombejo so Telecel and now 90.7 FM and so 0800 nina ye pe but network bia ne telecos bia ne de ebeko and so the same thing 30 go the same thing Telesa na Vodafone and so the same thing I am from issues no ba mfre na omuni hu djuma mamo 080010025 free ofra entil enyo hwe nti uman hye so sa ewo nti ata ababedru oso no akobi nti oso betie the kind de oso koya na otie brother kan de oso be kan de eno aso koya oti de ya na fe ya ton ade kakra oso no oti de eno me god da enya sanketwa ukoda aduma dabi enya ho aduma mikobi na ya kama panti mpanifu yi enamom so mo kyerɛkyerɛ sɛ de krata sɛ dwum kankan pɛyɛ adokuru omen na emma oman entumpɔn na enkoso ne ɛwɔ baabia adwuma ɛwɔ baabia nti no mo kyerɛ yɛn dwom asɔre baabia nti sɛ ohu bibi saa kwan a obɛfa so no aba maneɛ a wo ho nkɔkyere wo
kwan so ye nyina boa ye betu corruption ase amome akonanim no ma di ba nyina ne nyina kan no animu anka binim se sempo family ayi governance yi na afọ ne abusua yi nyina say corruption na sikadi embezzlement so say corruption nedim se bia bra bonkwa na corruption say ye bebre ukọ hospital mpo na wudi life so number say unity ba chire na okowura ho na doctor ni ji bibi na ohwe no jame kura say corruption enti ye kama ama ye hu no ma bebre enti ye nso yakwense dwofo ye kan ye bebo hu dawuro say de be ya ye ntimi ntu ase kura wo manmu a betumi aboa ama ye me yakonenim enti dia na de ba mo cheche bebre say low payment say we adwuma no waketu akura sua no etimi ma de ho kofole grata say ni dream na afem so no sempo pese minkuminya ono kwa na opese odidia manafu ye dohwe enti ade ne ba instead so obecheche no ono kwa no de ahye ne ho abandi bibia ba che na obi anya bi no no ne nabusua ni nyina say ye grata say ni dream ti adwuma perfect ncheche ne ye kama eno aminya me de pa nti sia no mafabi okay abrante o de say drew sase no abrante ko bi na wanche no uzo ko kakra o we so ko trembe half adwuma no kure me de we no dia be ne beboa pa bi se Ghana ha se no se na papa ne ka no adwuma o be ko hospital a ko akwaja ya o bon se ugina ho a o wasan line no a wa kwatena o bon se na de bia be se na betwam wahunu na de bia be se na betwam ko adanya nipa kro no de e se ye hwe no special na wo a what one year mi wan say na ye nipa adwuma wahunu ye ni nipa ba ko ina Ghana fo nti eni kwanza Ghana ni me makosala na Ghana ni be san me ho na nipa na obe san wo no obokom no na bibi kakra dai api ho no mama bibi ya nti no e ba sa na wo nse na obetima tena wa adwuma anso na bedru so no ye hwe wani mpo na nka ye frost ba me ye hwe wo ohun sa no ma nyina e ha adwene na ye nja sa no ma no ma nyina because obe ya la ba hospital na wo to na say ye say se do pa iken adwuma o ka se mi wo apa na metia na e mi hu obekọ senteresa na so kwara hospitals no yesi nipa wo hia moja ni wo so wo kiteska de benya moja atoma sa moja na ye toma ye tono moja ni wo so wo ska de benya moja to sa moja ye firifa ne ba ndira se nipa no wo ni sika adwuma dabo to moja na yesi ye betuma hwe mo wo hospital sinse wo ni sika to moja so moja wo be bo de ye mo wo ohun nti no wo bi wo ha e ha adwuma e ha adwene pa nti sa no ma we ngeti we nyina ye ndaya e bedu ba bi Ghana no ma aka se bedu ba bi Ghana no wan hwe ya ne besi Ghana ne nye because me ma ba ya da me da hospital na se minister me to moja na se moja wona se munti fo moja no mo me na se me wudi ya ni e bedu ba bi ma o tra ofia unu nya to hospital no wa tra o che o de ma na wa wu na fe da guda fa na sa ana asa because o hospital wona moja na se e bo wo so bi ni se ye to moja ma nti na be ya ne se ba me wo sika kwa ene se ye di moja ne bo mo uni sika dia ya se wasam ko adwuma nti ha adwene nti we na ka obi na sa corruption na ko so Ghana na ye ntimi tu ase de mmom e wo se ye bra no ase aha ye bra no ase say we because once akwaye offer the constitution no kra no e ye column because Ghana constitution no se no no ka no MPB di bone ya kwachina se tire let the common speaker of parliament we Ghana ni se Ghana ni ya won ye ne ya to ma no so onko tena won onye den onko hyemla onko na benko nyire se na ye man be so man ye ka ho ase mi hwinsi da bia adefofro ye hunu bi no bia ko so Ghana ase corruption kwana di kuriafa adai unna wo furka akra na juma o de sa o babia kan fa bia to so a kan fro e Ghana o che Ghana se yakora se e o how 24th December 25th December na uko kumase a cash can 65 sa 24th no me ko kumase no mo je 100 cedis ya beto abai election day 2024 kan so kan bra occasion days bia ya na
ka ho den no na mo di bi ato so 65 no ye tua 100 cities 100 cities no kwa no 100 cities no kwa unya ka no mfo kumase nkwamba ya na pragia fo ekura ban na hwai biswa pragia fo bia no price nko ebra nyumra obitiri wona wo se me kwa mangwase meju 15 cities so anuma o wona meju 15 cities mangwase ko wona ma obe 80 akọ mangwase ka do 20 pesos no wo se wo nya wa se drop ya na o ka say drop ya ani on fa dropping obe 50 no obeko onko o de be ka tem kan wo se Nkoranza obeko station ko fa ka no obeko na edit kan ya Africa no woni sika kase wonti Africa won kan ha on sa no mani na ha no Nkoranza ni nyina ye dream tie ni na corruption bi e ko so Ghana say si ehu a yan meka si ehu a be ka Ghana what ya ko Africa station o ka be ka front seat near 20 cities o be back seat ya pe ba bia o be ho be juju wa what I say ndi check sa o ko na woni sika Francis won't even know. Until Matano in at every to us, answer the Ghana and the why we are Niska, Ghana how you need to look police station over common Narcos Cantabat. I don't know pay scanning. Nay anybody Narcos pronounce woman. Meanwhile, you know Ghana for never pay scanning, never bar. Obama police for Kakra. I'm a better show, never Narcos see baby. I said National one or shake Cantabat one on them. Oh. This animal way na had na me metia se minika press be the police station na de na ship na ye buru no ho na sikani ba de wono bone wa di kura che me ba na ye no na de na ko sikanta ba na fi ye bon ho ban wo ko kura ye kire no wo bon ho ban ade na pay sikani ba de o ko prison ye chiri ya be kan pa na ma ha dwene pa Ghana se ya ngai sa no na enya corruption na ye ba se ya GI for say e ba na sa hu bibia 0800 100250 0800100250 number sitting in answer ukuta tigu a line ukuta telesa na Vodafone line MTN ni na ofra e to free ofra ye koso na nye na o kan na hana ba report mo pia kwawia manfo bayira ni na bro owura na na police ni fra ni timamuni ku na ntwetu wura ma police meeting kwa sa timamufo ko police station number de ba tum na ono de no mana abo ko we no wa win free o wa win free na ya sa police ya sa timamuni oku na ntwe de na kotum na ono de no ma wa aboka 4 years adua no ya win free e wo Ghana say e no wo ka ya say oboko na fulani fo no e na mse be so sika ka beto na ntwe ba ko a betim to na ntwe ba ko be 100 million te ba ko twe sika police fo na police fo no obi o sika na ta omo achi fulani no ni sika o de ota na che chire no de o pie pia no me na ntwe na ko kume no mo ko na ngo chibe na police fo na ba ka wa ba ko chibe na be ko nti omo a na timamuni on de wo de 4 years 5 years adua na ba ira no ma no na de ya asra na poto ele ko kan ko ba bia no se wo se na ko police case ohun nti ba bia ya duru no esa no ma nyina ye ye jai sa no ma nyina because me ni dem ba ira e wo Ghana ha na se fulani ni tima na ntwe ko we abra me ko kaso a na police wo no ba chime na no ba ira me ko we ba we ni free die nti unti mi kan na moka na adre de gba gburo so aduma mo na mo ye fun ba ko bo esen ni e de gba gburo so ba ko bo esen na o ba no ba be ba no ba ba na o ko na ntwie akọ proud say trata ne proud ase no o kan so a na frɛ ni di wura mu kikirikirikiri o ku na ntwie dia frɛ ni ba police station ba ma ne a o be panyi wa frɛ say ba ku na ntwie mo ko na ko tibi pa no na mom aburo na no de wa dua fo e kese na ntwie asɛri nyina no en ka he ya ka so wa sa buru to wa ku na ntwie no ano ye ba chiwa kotu wuti nya kura betara jail wa kan wa Ghana ya sei sa na mana nyina ye dream die kata corruption nyina di o ma di oji nyina nti se ye ba chichi ye ho pa e na papa ne kan no brother ni ti plan na say what come ke what tima o fro kan na wa is cash na boto wa sei wala se pom o no police na wo chichi so police ni ba hwe na quick patrol ni po e bi ko police ni kra o kan obi da no one use cash anya so ba dis can so hunti wo si ya abai o dia share Adwumawura ka wonje no no bali mi ko ko wa de na say o koi udi kwa so police for ba jimiska nti wa pa bia 25 cedi ele say people we can da no police ni kra wanya na nso ba den o ba jimiska o udi wa ba na waje na police ni so ji ye ni o ma di oji nyina ye fault nti o do ba ni no so hu say
all responsibility are there for kwan we dem kwan so say any part of police na bosume so abayere etuanika omo ya ho no e na bosume so abayere adwuma ya o si enyi a wo de menyi ma police ni mo se bia wa ma misika nti sei e na e bon se mara no wa se o ma kan re ko na ma ja so o adele ke ko ntima o duru kwa so wa se police ni se o ma misika minister bia ni mara no ni woni to so o da police ka fa kan san nachi am part of the kan re e san nachi de nti am ko no se ma san ti mai mo sei na police ni tim bo bia po kwan ho na bosume so asra kwa re wasra kwa jisika wo double payment abra Ghana obi tie sei mosume wo yaduma ba yaduma nso na katua maaye na police na katua aba na wasena je bribe je bone collection o bomanfo se enso ya kan ho bi unity say that we can emfa ma no na so wan fa ma no na obi bia ye kama do ba ni obi bia ye kama wa wo siesie ye kama o nkrata ye kama na o se chenchena atwanya ma na wo ma no fa nko o timi kwa fa nko na say that okay nyina ye corrupt we ka say do ba ni ye siesie ho o hyechele wo lances nya adwuma kan kwa wutwu no hawo ho sanu de obenya nti sanu ntu so be use card amano nti ye nyina ye ka ho bi admire omo double for no omo ntie radio omo tika na omo wo mu no omo ka na omo tima ya omo twiko tetima ne teni na tebu no radio ka no omo ntie ne ye ka no na mo fa nya adwuma na mo nja to mo so na mo ko twin ma bu bluetooth so na yi na omo bon ka no mu no na omo ntie ne ye ka na be bo omo police double ni jina police na kwa nkura o jina na wapo titi police ni bon hanya kakra na hu oba so nim so nya right Nkoranza say kura Ghana ha ye kwan wesu betin gibibia 5 minutes kwan ho ata wa tuma ko say ato say mra no so dia ka no ko police station ni yan kana bako aban na ka do we blanya na de we de mesra to obi ye na say dia mi bia pai na ka na wo de ko no e bi kura fira say 2 bi da kura no wo 2 mi ka pete so be kura bi extra kura 2 million ka ska de ni 2 million bi ya 2 million ni e ja ma wo obi ya ombi ti say na no me ko bush nyina se kwan so meduru wa ma hye meche me bia intact o bibia kama afi o se wo ti se na me se no o kwa o beche na me medi 2 days no problem medi 2 days o se o kwa o beche na me medi 2 days o ba medi banche yayi nkomu hunu bi na fe o se eno no o yemi no obaba ko be man se eno oba ne nkasa na me se menene nkasa kwa me koma fu bi bia kama me se menene nkasa kwa be so me cha helmet mi se yan sha o mu tata wu ya ma fu ya ba pofo mla nkokora fu ya mo wa mo ye badwuma yi no oba ne nkasa de se bia ebia na oba no ye sija ni nti adwuma nso ye ibre ebia na se no dia obi mo David o pesga na ji o mo brofo o se bia sija no ba wa me dia apart from that eko ma akopɛ ba ka kabia ba bedi no ni apartment exercise say adanya wa ma mi ka krampi ma na m ka setmanfo no ya se package ya hu ya unity won kai motokin ya se dia wo se wutwi no bibia ya kam se adwuma die me no nka sa for obi first helmet wo she ya se nkane wo se wo ho eno na wo ho enti wo de me kɔ to kra na minim se minifa mini thousand the mount mi so o pia bantra o ya na na se me kɔ out adwuma na na se me kɔ out station we wo te de person ka se wa be se wo bɔ kɔ na bibia so ya kama but so chinchina man fa nko man fa nko na turu ha me kwa me tisa to ni no kra be kan say Ghana ha eni kwa the police meeting ti wo ka ko police station if you say woni so na no bi bia kama odo kwa kura say woni madwuma nsro police because almost say aban say car no o mo ko police station a wo be kom na no wani be kwa ko fa we so ko fa ne car no be ko na tape ne bo ka mu enim bi wa ba ko na posi ni o che wo no obetu ya so mo say aban ne boka nti atesa je atene na ye she bi say police ni atana bate ka ko police station no e wo say ohun say bibi pote na ire esi atana ka ko police station yete ga yete ha wo ko na be de bi ka ko di police bi aba 4 years aduma wo be ko so ko fa ka ko na ka in tape ne bomu no enim yo che wo bi say spare time yo do kwa na o say holding responsible nti sa na ma sa ho no so fine sa spare time tools na fine ela me kan de o che wo de kwa no no na o say holding no nti say enyina ni mara no a Sante chia bede ma ya no ye nyina obia hu wombi obia adwadifo ankwankra obia be boy ankasa because ne be buye kum Nkoranza ha ene Ghana ha be buye kum pa wona ma onye save because wona ma wo ko na bia me kasa wo ko busua wa fa bia 20 bia to boto ja makwa wo ko yi program wo ko be 20 wo be pay 20 bia bi wo du kwala so wa so mu ha 20 ya acho wo pay to ma ko ntia bra mintia minim se menya bone mintia no ntimpanifo no danfo no
omo de ne nketen don't visa nya hwe be no so na problem wo no ko bible say emo ne nketen no omo kro ne ha adwene kra nketen ne ye ti ono no sesi aye ka se obeti afre no obo panyi bi achi wote ho aburo ye koto e wodi bi achi enso no agya be kan de no ono visa ne de oh it's part of our business it's part of our business sa na yeti enti right now ye nkan obi ase men say adwuma de ba kwa men ye kire protocol anu ntia because adwuma 7 million say ka protocol unza ba na ka yakoya nim jesi we don't want that because no be na abre wagina la mu na bia me nimo na obe pushi no me I stand there me na me tumi na kwa de tia na mama ena ya adwuma nso wo akoduru ba bi kwa na manfo na pe protocol ama say what ya say say na me ga nipa da bo ga o ga ka nu no eza kwa na me fere kwa nipa bebre ho adwuma be se na ko ndi won me kwa na wa ye something ya won we ma me mpani the people say see ayo MC on Nkoranza ha ene efre we interview say bra aye Sompa o ba ya scooter anase ka ketewa yi say manager aboje body yi bi eno kwa de wo fam che no na eno na otim hwi no abisise guan he we interview no ya obusia fo babo dia omo mu gentenya sia mpanyi we dia nso ye ka we use omo de be ya temi de dia ye odin na opeso won ko to ka kese ye mfa ka kese ye manene mu no wan ziga na ye de kwa koto no na okona sa ade ne nso a also for all means na ye de ye nti ye na no ya critic ni ma bia is about time say yeah as individuals no you say o makura o ma and corruption no it's not just a matter of money and material e ya adwini mu ade there are certain things that say we su adwin say I will not allow at least ni untimi nyani nyina akra na ade bi wa wonim but de wonim de do wo no wakoma ka kire wo say ade we I don't like me see ye jisika keten mani nye ho your police officers ni bi on anu nti omu nye ska wo on ye relegate no obeka kire say boss sa na mo say mani nye ho me ne me kramfa obeka kire wo oka kire so na fe o ma strategize no as o ma yi na sinchen na o mo ta no but de o ye yi no on fa ho and a two say on say abrabo no adwuma ye ba ye mu ni ye no ye miss steps be pre it is obi di mechi ya me person obi miss steps it be so on be transna ka abrabo as adwuma me catch us men like that like me mfa de wada straight in your face ma ka kire because ade bi wa wo ya sunsuan so on be ba wo so no eye nsempi ye makura how many times kra na ya from matter bo kwa na mako school awie SS programs or ye choices or ye nyina na papa na nya we and wakwa ya na kwa say fashion and LGBT after the buyer waga Debbie o say ka o garden from the beginning no and I will children the implications and ka decision KKD I'm not using this to spite him neba o see the piano she them ni ba no so na akwala na beda ni gay enye Ghana gay international gay I say about tade no why because corruption does not start with only money and material it starts with the mind and ko come up questions ebisa ye make yourself available any amowa buso omuntu oba ko busa na damfo so konya damfo bone a asemaba na say ndipo we nya damfo bone watulu fo bone and wa be police officer kese bone be na bisi mitrate eti now no else e back down no obi kase yentimi ntu ase yes corruption enya awona kasa enya da gomba eye brofo na esa brofo no so no omoye they are involved in corruption two yeah index na enya Ghana na edikan yo ibo okra bro chirefo na edikan opa boy index nsesi ya bi onu a we kona Switzerland we kona wa mu nyina mu nti ba bia na eho by your friend say you can bring it to the barest minimum at least so be tia ba fampa na because say na papa na kan the end of it ni say be nyam susanso adi or how kese e because nurse ni no what cheer the way through sir the parents are buo mani aguso mese madam for the back or hospital get no the phone session as no that for the go oh dear the career they so that pa o cha kwala nsa o pe ba bia me ye ya wo ne pan use ya na de wo twa nsa madam for the hospital authorities na bad and they open say hey it's not about the money it's not about anything deal with them to the latter so that they can be responsible ukomu case ni ko pie court ni a owie go hospital ne ka next time money beda ho enti wan hwe ya ho ye hu ni say edin so na pie wo akoto no akoto corrupt a medical doctor bi esan say won semu ni bi at that time ye say woni bi kro e bia wo ba na wo do records amano no oni ho ye ni beba ye ho so no na o ma prawo enti no individually ye wo niam nyame de adua yakoma mu say abi wo ata de ne say on pe konkonsa. The moment he doubles in Nkoranza, there's a problem.
and at the end of the day ho na judgment wo enti at the end of the day dey obi anim sa ade we dey ade ne mekra enko stand by it no be nsu afro yesu and eni beba yen so no na sa ade no so ate because se mpanifo so obi nimu a obi kire nya ade bia na bi ade bo kra wo ya unim say corruption no but this will become one seven obi ye bibi cause wow time who defy time near the corruption because the moment I be defy time no productivity no affected productivity affected that bia na unity de na ye free mu no to be do na ne de ni ho say wan nya na so ye ya so de no akọjọ ne gang bi because we anya bi bank ye ne ntem wan ka bi aka ne de ebebem okay that's it mate me so dance ye de be sia na ya kodwa so akoton ade kakra 21st clinic the sciatica expert oto ase ho koto dwe wa ba na odan ho na inform ho de si form ni nyina etutu o ya omoden anse o de woni be che 21st clinic na sciatica na bia yew na okọ na omatreat di amount ene chense stroke hypertension diabetes uti na yew ya ni nyina kohoi na omonhwew 0540311311 Nkoranza ha omne children's park ne ben ho pe omne Pesby Bank di animhwe na oben children's park no pe 0540311311 Anopenso Bojibo Ventures so Efrel Sebra Bojibo Ventures mobile money sim registration all network ye Etetigo Telecel MTN ni na bra Bojibo Ventures yes answer agent Emma Bank si nti opeso bi account o opeso ye deposit peso yiska eno so betimi abaya so ye Fidelity Bank Eco Bank Access Bank Bank FBN Bank and GT Bank nyina se owo ska da so na peso yi na obedu Nkoranza na weni tutogu nsem akọbọjibo ventures na omo asa akwan so Bojibo Ventures sanso ye agent zimpe gmeni nti wo ba nso a ye no ebedi nkomo kama ya ton sign on application at the colleges of education afi universities awdo wo omanyi mo Bojibo Ventures na chira kwanya ira kwan kura Nkoranza edura kwan so woni NDC petty office no NAD enimohwe Bojibo Ventures na no pay mo bia wuhian yam fam wow 0248089463 anase 0555555551 se eye sikasem kwa koho na omo ebeboa Yichire Herbal Center so Mama Esther de Mruno abadwaso tinu papa de Osman Komisha eno no eboa ema ebia wo white na wo depua asenyi na betu usisi na yo ya na afi Osman Bon Herbal Misha eno so ewo ho wachiri numpe ewo ya akofa Osman Malamix enso abase typhoid untimi nidi eno onya bia betima boa Yichire spiritual criminal ososo da basa sikasem koyi aware ma basa nema agigiegu ni nyina na so obehia Yichire Herbal spiritual criminal bi oba Sompa FM ha bi wa ha fresh of mami was 0246 775319 0246 775319 Saint Benedict Senior High School so na free na abatanfo nyina mate asem da we akwanya kese obewru suku yi e won Nkoranza mangwase all senior high courses nyina ekoso e wo school mu ho registration 2024-2025 May June wasi registration eguso ekoso intermesra wa contem na nso akwanya Form 1, Form 2 free admission at the mamo. Say opeso by border with school wa abedi dimprensa. We ya kwenya kese onyen babia this is St Benedict Senior High School. Eba na frefro batian pesa do ba ko ho. Ahwefo mo fa mo ba enko ho 0240-209-851 and answer 0249-781-837. Afei amu great akwakofa enro na badwa so nti se wo yekuani na wutie mi a unra obehia ni na fo ni kire amu great na koto say we decide ni bi eno no force up shefo lambda niko crown passion ni nyina ebi e wo ho no ache no fertilizers no so say MPK ammonia urea no so kwa obenya bi enema no watete so na ne ede ne say oto ade ma no duru 3000 a otime di nyama bibiri e de chew wo Nkoranza new market woni fire service no ne di animhwe mo amwo druman kese so room number 32 woni atamoba na di animhwe afei bontifo woni car station di animhwe mo amwo donkro kanta ojumokrum 0549113218 0549113218
08. Akuyafo si amati asem den nyame adom ewiemu sesansuo no gugu na wadua no ba yapese wote ne doso nso dia ene mesre wa Divine Winners Company Limited for Vata 05 organic no bomodin na nimanimu yakona kopebi ebise no ba bia wadua na beboa ama na konanim na asodoso se ye nkate se ye bro se eye empo atosode bia wadua se ye mako se ye nyaado ani nyina akoko ana afesu ka hwu nyina nso eka ho monso a moye moa kuya no musi emoa kuya no wode Vata 05 organic bi efra mo nuan mamudi am ho ye fe na afenso no bibia koyie de ma wo mo mesra wa sa wo Nkoranza ene ne mpatemu a Francis Tewia agrochemical so kwa a ubenya Vata 05 organic for enwe bi atom ana afe afani omega suyo sunso no rantwi bo asia ho no abenya bi arede form nkwa agase ho na me nkopɛ duro anwaso ebi aduro yi bo adwuma star bi ebi 0243 852 751 and 0201 733 539 afei Odifo Engineering Enterprise Odifo electrician kese pa okuta energy commission for omo certificate energy commission certificate is on sanka bia na say udimu pa electrician na oye adwuma otim say yes adwuma nie enti bomoden na frɛ no de biara da se wasi dan adwuma bia waye say yenye wire ne ma no Odifo na say o ma na be ye ede ma say bia fe so electric iron rice cooker asay upese on sisi mfama machine bia omo multi TV and DSTV amount so obeye the amount eno eche no Odifo ewo pap a efre no odisika pap eno no ewo eye busua na hwa na odisika so anase Odifo na chira kwan wo odisika pap no uduru eye busua obisa busua kwaja obi abechire ho ye kama pa wasan gina assemblyman nti ene week pepepe muko ngana nakamu a momodin ase mobeka Odifo na oyini papa one beboa busua kwaja montoma no mra no mashi to niema emfama aye busua kwaja fo nti frɛ Odifo ewo 0245 537 091 0245 537 091 St. Mark Natural Health Clinic nso asye na ye drain na anopai ya de aja amamna wan safety ya de obetimi akwa adwuma so betimi akwanya bibia dia for 0592 928 7 mwawa fanebra na omo betitini yi meka senior high na no kra de adutwam mpacho sa oba ho a ye be kire wade yi papa ama wasi no ye kwa akotwura oba no so betimi akaka ho bi na watimi akonya sa 100% na afibia omutimi enya no omo ye general arts general science home econs and afi business na school yi o hostel ho a eye free oba beda ho a ye ngisika bia ombeseve aduane so kama owo eye Nkoranza new magazine techima kwana so frep on show na ne mantimi konkan okofa on show na ne mantimi konkan okofa dandy plus na ba eno no omogya ntimi ne afusan ye nunum bi na emwa afi dandy multimedia eno no body ne ye ya afi usisi eye ya pa no so nunum bi ebebo adom dandy heba mesha eno so eno boa ema niema etimi koyie se oye bema na mpema agro no wa mrede a nunum bi nene so emwa mo amonya enam nsanyere we kire STI no adom anti bacteria dandi no eno so ebeboa yi papa ema niema akonkan dandi capsules no so sisi stroke wanya prostate afi hypertension diabetes nene so wanunum bi wo techimana o kenten taxi rank ho Grace Hospital kwan so Kransa ha said medin kanka no one health center na ben so pe wo ye adwuma free Monday kopem Saturday frɛ no 0241 085 731 and 0248 3015 70 anopai se wutie yen uyo bi a wakoma ebo wakoma yi twem utifa timi pa opanya sam ketua afi obuya wo ya onamo na yo titiri nsa yo titiri akoma ya de wo so mojamroso untimi no ayo ho hwe onamo ase wa ya mre wonya adwuma bia nso utimi nsa wa bre ni nyina tumirika na akọ Dr. Bo ho na wo mo anye no kwa nam nsa ya de bia no so akọ tibie no Dr. Bo obeboa wo
na awom nsem typhoid sitwe yade nyina tumrika Nkoranza adehyeman na behu Dr. Bo Adwakwa no so gas filling station no ho a wo mo akiri ho nti Dr. Bo osimen kancho sefi juada kwesi memeda no obeba no na doctor for na ekrado nsemisa bia nso a obetimi afre number 0249 761508 nti Dr. Bo ho na wasa ukona kwaje wayarisa na one collection so frefro say o patade de yakọ ayie o pebi de akọ office sorry oben MPP office no friend na 1 e was 0532663264 0532663264 3A Herbal Center omo no de 3 Cocoa Capsules Cocoa Master no Cocoa te sadroin ka odwane kra Cocoa ninti amasia uyemotim yamtim dem se yare bone papa wanu su bebiri wo uyamna tim na sabe ntimi nya na odidi panso ntimi nya na emfa na agudie mesra wa 3A Cocoa Capsules mansan kabi usisi yade Cocoa fifiriu yafuru nimu wanim honamani mesra wa 3A Cocoa Capsules nunumbe na Cocoa ni nyina enhia se prakopa mfa mawo na ade danso ewo 3A Cocoa Capsules sadre ho ne se wonomu a enya de obeja nan bibiduo na se Cocoa do bi wa wonomu a obeja nan sa obenu ho kra sa wonomu ye dabe 3A Cocoa Capsules sentesa enti sa wonum bia beboa papa ama Cocoa ni nyina tete wo bemma ukwa jana so Cocoa nti bom se ojana moja nyina wom entwa yie edidim sa obete wani no na cha se di nsem bebro ha bebre abesia wosom anopai kwa hwe bia kira kwan dani heba ye no bi ho miti heba obenye bi kolina fofo nso ewo ye no ebe na ne dodo no mpodi obetimi afre na onso agibi 0546 107 3A Cocoa Capsules wasi Cocoa Master numbe na Cocoa nyina ebehye one time perfect kitchen empire ba no pay baby abedidie eye ho mesrew enuano ne yaye diem na afei amano ne de opebia nsabeka yaye de abunobun eye perfect kitchen wanya hoho bi wankasa wa office amre wa adwumam enti no bedu se pramo beto na komi be se do komnya usa no eye perfect na wo se okodidie se ho de aduane no ekase ankasa wudidi so na wudidi mse da bia didi yie na no na bebo amo ahoden perfect kitchen ye papa won so ban sai mu omre mu odin nyina benya be nsamra man guso amika se ye nuane no nyina aye krado uhia bia ye be package ni kama na ye dia bro ye kira kwanie Nkoranza wa agention Nkoranza techimankwan so na behunye ye be Stevenwood and Hardware anase VR office foforo no ye hyenchem ho a perfect food perfect health intimisrofre na nuane ho nsem de ye de beto our store anase office si a ye 0209 615 429 0 tekum woba nso a woda hot set for chemistry eno an ebeboa wo tabia heba product e wo ba bia pharmacy bia mu Ghana wiase ba bia betimi afrem panifo na nso watu bia tom 0243686861 na anopai ye fiera wasi fie upese mpoma no pe na hwehwede te se mpa obeda so pa hwehwede o dressing mirror no pese ye na hwehwe na afenso wardrobe hold up na hwehwe meso TV stand na hwehwe ni nyina just book o se ye mo amane se ba no hwehwe dwuma dia mensa no hokra intanopa just book aluminium fabrication and glasswork o se en kancho se hwe ne kira kwan Lodina Street public toilet no ne dia nim hwe Alaji Sambo kwan so so kwan so wo ben father sport na won Nkoranza enti awon sanka bia no obetimi afrem panifo 0548 913 293 and answer 0559 976 658 nhwehwe ho dwuma de fakodan just book na onye ne kama emfama. All right, enti yedibesi ene ye Dr. Blessed Foster senior ene na oda ene ne birthday mini senior na eko senior yes no so me 9. Oh wow. Enti am ya do fiada the same man yam ya shira me fiada me fia ha yes na si otumfo birthday that's a great yani akuku dam na di birthday no yani akuku dam ni Abraham mitin kwa mini senior na nam no tumfo na nti mitin kwa sisme for musu ya 9 fiada senior de na ene senior de ne ya ene ya ene sisi
say senior ankasa say the I say to me who so it's manager wajibo so person o kan sam kire nyame a from ntino anti senior anti say your twen no pa agoni poso wa wa na yenti dia wo ye wa so fa ba bia be fa ko me kan be se me kodwomu nti wana me nyam kobra ko da bi hwe me komra se me nyam ko me free hat kobra me do dia say pizza na nam kwanso pizza na nam kwanso ba nti no adwuma kobra meju dia si ho kobra na nasika so ba bia tufo sika ine menya si adimidie and o meto to bia no there be fashion for no ne ya sanu dia be ka se do na me dia gu won ti fiada me dia me dia ka ene na mi di anka ai so ne mpefo si ne di birthday sa na bia kama manager so wo fo na dia fa so ya so wo fo manya ko pasent na de nkwana hu sa ampa yes nkwa ya mi sha no o ma no nkwantenten ma bebre ahmadi bebre o ma nkwantenten a twade emu odin ayede wom onfanya adwuma mi sha no okay naso adwuma na nyame ya adwuma Champions League 90.7 comment me ba so Champions League Stamford Bridge e hona e ba ko for comment na fiaba na bibia e kama ntine sompa e jinam den interland say adwuma wo basa wo me wo basa wo de na Ghana teams no de ya mu ti se mo kan wasa Ghana team biwa men ti se mo kan wasa nkra o ya bia ane am so me wo Chelsea wo basa me wo Chelsea mo enti obia manyu obia hands ani am sumu Chelsea say no no okay basa ni internet bo internet na fidie su be de adwuma na so na kase ebo no ebeba so ne no mensa sompa fisem kase bola 3 o'clock dia no bola enti na no de ena de shase okay enti mamenfa happy birthday emfama nana sika hene nana ameya yebo toso mienu na tinkwa pia na birthday enti na baby a obia nyankopon entunkwam onhyira wo omo ahoden na omasika ne nye bebre mfama na ameya yebo toso mienu na sika hene happy birthday enkonfama nti na sika hene so ne de ne wo ne ko so wen eno aze bigise ehunu ko na Stamford Bridge wo Stamford Bridge one ye o da ho no ye ni wo